Imamo priliku upoznati dvije talentirane autorice koje stoje iza animirane serije za odrasle, Saru Škrlec i Ivanu Šerić. Razgovarat ćemo o njihovom kreativnom putu, inspiraciji i humoru koji oblikuje likove i priče, ali i o izazovima stvaranja animacije koje će publiku nasmijati i iznenaditi. Ostanite s nama i zavirite u svijet njihove mašte. Pa evo, djevojke, dobro vam večer i dobrodošle u večerašnju emisiju. Za početak htjela bih vas pitati, možete li se predstaviti i zapravo reći tko ste, čime se bavite prije ove serije? Pozdrav svima. Kao prvo hvala što ste nas pozvali u emisiju. Ja sam Sara Škrlec, multimedijska umjetnica iz Zagreba, te sam ove godine završila preddiplomski studij na Likovnoj akademiji, smjer animirani film. A inače u svojoj umjetničkoj praksi, naravno osim animacije, se bavim i eksperimentalnim filmom, odnosno hibridnim filmom, ilustracijom i stripom, također i produkcijom. Super, hvala ti, Sara. Ivana? Također hvala i evo, ja sam Ivana Šerić, dolazim iz Vrbovske s otoka Hvara. Tu sam u Zagrebu studirala kao i Sara preddiplomski na Akademiji likovnih umjetnosti, doduše ja sam završila smjer novih medija. Osim toga, osim animacije, osim multimedijske umjetnosti, bavim se i instalacijama, land artovima, općenito dosta radim sa djecom u obliku nekakvih radionica i također sudjelujem u organizaciji Vrbovska film festivala. Jako lijepo. Pa kako ste se zapravo vas dvije upoznale i odlučile zapravo raditi na ovom projektu? Pa sve je počelo na prvoj godini faksa, već tamo negdje prvi tjedan, bila je to prava telenovela. Čim smo se ugledale, automatski smo se nekako spojile, bile smo na istoj valnoj duljini i kad je došla prva vježba, odnosno zajednički zadatak koji se trebao odraditi na faksu, mi smo je odlučile raditi u paru. I od tad smo postale apsolutno najgore osobe na tom faksu i svaku stvar koja se mogla ili smjela raditi zajedno smo radile zajedno. Pa evo, jako lijepo što ste to s nama sad podijelile. Što vas je zapravo osobno privuklo animaciji i kada ste shvatili da je to medij zapravo kojim želite stvarati? Pa evo, za mene ta priča malo čudna. Ja sam se od uvijek voljela baviti umjetnošću i od uvijek sam htjela se baviti nekim tipom umjetnošću kad odrastem. No, kao što je to inače u svijetu, uvijek vam govore da se od toga ne može živjeti, da je to nekakva struka koja nije baš isplativa. Tako sam ja odlučila lagati svima oko sebe i reći da ću se baviti animacijom i uvjerila sam ljude da u tome ima love. I evo, dan danas smo svi u kriju. ali sam se u međuvremenu zaljubila u to, shvatila sam da animacija kombinira sve druge oblike umjetnosti i da u njoj mogu stvoriti bilo šta na ovom svijetu. Pa eto, ja se kompletno slažem sa svojom zlartnericom. Mislim da veza između animatora i njegove umjetnosti, to jest animacije, je jedna izuzetno toksična veza, ali da svi na kraju dana ostajemo u njoj zbog neke puke ljubavi. To je jako lijepo. Sad bih vas pitala zapravo čemu je vaša serija i kome je namijenjena. Znamo da je namijenjena za odrasle, ali evo da mi nešto kažete više o tome. Pa, znači, ukratko, najjednostavnije, naša serija u središte pažnje stavlja dvije zlice, odnosno antijunakinje, Zlivanu strah stravu i Zloseru trepet užas, koje dolaze iz malenog grada u veliki Zagreb grad i odluče se baviti zlodjelima. U međuvremenu u Zagrebu otvaraju Zlobr d.o.o. i nastoje se etablirati na sceni zlikovaca. Iz dana u dan shvaćaju da su žrtve svoje gluposti i sva zlodjela koja pokušaju pođu po krivu, odnosno po dobru i zapravo naprave dobra djela. I to ih baca u začarani krug frustracije i tako iz epizode u epizodu pratimo koja zlodjela pokušavaju napraviti. To zvuči jako interesantno, evo, možda nismo još tako nešto vidjeli, pa bi tu trebalo zapravo privući pažnju na neki način. Htjela bih vas još pitati, odakle zapravo crpite inspiraciju za priče, likove? Pa inspiracija dolazi
svugdje oko nas. Dakle, iz nekakvih internih šala do nekakvih većih tematika koje muče cijelo naše geografsko područje, zapravo pokušavamo provući i taj mikrosvijet i nekakva važnija politička i socijalna pitanja kroz seriju. Ok, lijepo. Ivana? Ja bi samo nadodala da je i sama serija nastala kao interna šala, odnosno dodavanjem prefiksa zl na ljude i situacije i imena i stvari su se počeli stvarati likovi, počeli su se stvarati nekakve radnje i situacije, ali upravo to što je Sara rekla je da želimo nekako komentirati što se događa oko nas. U redu, hvala. Što mislite zapravo da će publika najviše prepoznati ili se zabaviti dok gleda vašu seriju? Pa nadamo se bar da će im nešto biti smiješno. Općenito smatramo da je ovakav medij, odnosno, dobro, ne žanr, ali medij, dosta je popularan u današnjem svijetu, samo ne u našem prostoru, na našim prostorima, odnosno nemamo produkcije takvih stvari, ali smatram da svi ljudi, dosta ljudi naše generacije gleda upravo te animirane sitkome, šta na Netflixu, šta ne znam, na nekim drugim programima, i mislim da tako nešto će njima biti zanimljivo i da iz toga izvlače neku vrstu satire i cinizma i humora. U redu. Htjela sam vas pitati kako izgleda baš tipični radni dan kada radite na animaciji? Pa eto, naša danonoćna rutina je zapravo samo animacija, nema predaha dok god nam oči ne krenu krvariti, dok nam ruke ne krenu otpadat, mi samo animiramo. Pa, to je vrlo interesantno, moram nadodat. Ivana, imaš ti neki komentar? Mislim, malo je mazohistično, taj naš proces animacije. Na dane kad smo malo sporije i nismo toliko, neću reći zainteresirane, ali jednostavno se čovjek umori. To je repetitivan posao gdje nakon što riješite scenarij i režiju i storyboard, ovo ostalo je u većini slučajeva zna biti neću reći dosadno, ali zna biti malo umarajuće i znamo se zasititi nekad. Tako da nastojimo onda naći nekakve stvari koje nas inspiriraju za nastaviti dalje, pa ili gledamo nekakve primjere kako su se slične serije radile, pa nas onda to nekako nabrije da krenemo. Idete dalje. Da. Koje alate i tehnike koristite za izradu animirane serije? Pa, krv, suze i znoj, ali osim toga uglavnom smo u 2D digitalnoj frame by frame animaciji, no naravno kombinirat ćemo i sa nekim eksperimentalnim tehnikama kao na primjer kolažiranje, stop motion i zapravo bilo što se u tom trenutku čini kao dovoljno dobar izričaj za scenu koju tad radimo. I bilo što na čiji način možemo si uštetiti vremena. I energije. I resursa. Pa treba iskoristiti sve, apsolutno. Radite li sve zapravo zajedno ili dijelite zadatke, na primjer jedna više piše, druga više crta? Pa što se tiče pisanja, režije, općenito dizajna, to radimo uvijek zajedno. Mislim da se scenarij, pogotovo naš, se ne može napisati odvojeno. Ako nismo na istoj geografskoj lokaciji, onda smo preko poziva to pišemo. Za ove druge stvari jednostavno bi bilo nezgodno to sve raditi zajedno, odnosno u istoj prostoriji, jer možda radimo nekad u različita doba dana, tako da se tu nekako podijelimo. Podijelimo se po tome otprilike šta koji više paše. Jer jednostavno već znamo zaključiti koja više voli šta, kakvu vrstu animacije raditi. Da, ali smo i dalje spremne na izazove i ponekad si volimo postaviti i nešto što je jedno i kompliciranije možda kako bismo nešto naučili iz toga. U redu. Koji je bio najveći izazov do sad i kako ste ga riješili, ako ga je bilo?
Pa definitivno vremenska organizacija, zato što raditi na ovako velikom projektu uz studiranje i uz ostale projekte i općenito životne obaveze stvarno zahtjevno. Tako da smo odlučile ove godine zapravo napraviti predah od studiranja kako bismo se mogli kompletno posvetiti našoj animiranoj seriji. Da, bilo je par navrata u kojima smo stvarno morale raditi u ove 3 godine na seriji intenzivno, tipa za napraviti teaser ili za se prijaviti na HAVC ili za se prijaviti ko zna gdje, ali zato onda u tim trenucima bi uvijek nešto ispaštalo. Ili faks, ili neki tamo 7. projekt, ili sama serija, odnosno kvaliteta, ali najčešće bi nas dovelo do neke vrste burnouta. U redu. Kako nastaju likovi i kreirate li ih prvo zapravo vizualno ili kroz karakter? Pa, mislim da likovi nastaju kroz situacije. Dogodi se nešto smiješno i onda jedna od nas baci nekakvo suludo ime i tako se polako krene izrađati nekakav lik iz toga. Tako da vrlo postupno. Interesantno, moram priznat. Humor u animaciji za odrasle ponekad zna biti provokativan. Kako odlučujete zapravo što ide u seriju, a što ne ide? Pa, mi se ne cenzuriramo, pošto nismo pod ikakvim ugovorom sa nikime, jer nas nitko ne želi. Ali, da, mislim, same sebe nekad možda malo iscenzuriramo. A opet ne bih rekla da su te šale sad stvarno, prestrašne, da imamo nekakav pretamni humor. Mislim da se naš humor više bazira na gluposti, malo na toj nekoj naivnoj zlobi. Ne sada ćemo se mi dirat nekih baš ozbiljnih ružnih tema i ismijavati neke takve stvari, to ne. Eventualno se znamo nekad iscenzurirati ako neka želi, ne znam, spomenuti neko pravo ime i neku pravu situaciju. Ok. Imate li omiljene likove ili scene koje vas najviše zabavljaju? Ne, sve ih mrzimo. Kad vidimo da to treba zapravo izanimirati, samo nam se zgadi sve. Tako nekako. I tu priču, znam. Da, to je gotovo, kraj, finale. Dobro, ok. Sad, zanima me kako publika zapravo reagira na seriju do sada? Pa s obzirom da serijal još trenutačno nije vani jer je tek u izradi, trenutačno Zlivana iz Losara komuniciraju sa publikom preko Instagram stranice Zlice s ulice, tako da poruka ljudima je da nam se obrate preko Instagrama, pa će im Zlice možda odgovoriti. A koja je Instagram točno stranica? Zlice s ulice, tako je. Okay, to je, da znaju gledatelji. U redu, jeste li bile na pitching programima do sada? Da, imali smo priliku pitchat na Pula Film Festivalu, to nam je bio prvi pitching, prvi susret sa takvim svijetom. Prije toga nismo pitchali niti jedan drugi projekt, tako da su Zlice probile led. I to je bilo super iskustvo za nas, super škola, baš smo se nekako oslobodile tamo, shvatile da to nije uopće toliki pressing i toliki stres. A nakon toga smo još bile na te burzi, ista stvar, super situacija, super mogućnost za umrežice, super za upoznavanje i jednostavno za nekako gurat projekt. Mislim da smo imale dovoljnu razinu sreće i naivnosti mladenačke, jako smo nekako ušle u to odjednom poprilično brzo, ali nas je na kraju naučilo jako velikim lekcijama, tako da definitivno ćemo se nastaviti prijavljivati na pitchinge i vidjeti gdje će nas to odvesti. Je bilo stresno kad se išlo? Pa jesmo mi možda to uvježbavale, taj tekst od, ne znam, do 4 sata ujutro, onda smo se digli u 6, krenule za Pulu, 5 sati u autobusu. To vježbale isto. I onda smo tamo zapravo prije samog pitchinga isto vježbale. Vježbali. Tako da, možda nam je bilo malo stresno. Malo stresno na početku, ali kad onda dođe do te probe prije pitchinga, tad smo si skroz dobre. Tad smo si najbolje ikad. Da, tad se sve nekako sleglo. To je bio taj jedan savršeni trenutak. Tamo sve dođe na svoje. Tako je. Htjela bih vas pitati, imate li planove za širenje serije ili dodatne projekte u istoj tematici?
Pa možda tamo negdje za 15 godina kad završimo sa prvom sezonom bismo itekako mogle proširiti dalje seriju ili napraviti još nešto. Ali Zlice su takav projekt da imaju doživotan potencijal za epizode, tako da mislim da imamo dovoljno vremena da se pozabavimo sa svime što želimo reći. Bilo bi super da Zlice zauvijek ostanu prioritet. To bi bilo lijepo. Definitivno. Doživotni projekt. Doživotni prioritet. Pa nadam se da će vam tako i biti. Što biste voljeli da gledatelji osjete ili ponesu sa sobom nakon gledanja, tokom gledanja serije? Mržnju i zlo. Isključivo Samo mržnju to. i zlo. Ali ono naivnu mržnju. Naivno mržnju i zlo. Aj, možda da se da, eto, kao da se povežu s likovima i šta god mislim, da ljudi možda rade. u nekoj mjeri. Da, kao ako baš žele. Možda da dobiju neku nadu da ipak nije baš sve uzaludno i da je ponekad skroz validno uložiti u projekt. Ili ideju za zlodjelo, na primjer. I to tako. isto. Pa to bi mogli, pa da mogu vam dati neku ideju. Da. Uvijek smo otvorene za sve. Pa dajte nam ideju za neko zlodjelo, da napravimo, da unesemo novo možda. Sad bih voljela prikazati teaser animirane serije, da ga pogledamo. U velikom Zagreb gradu na scenu dolaze super zlice Zlivana i Zlosara. Iz epizode u epizodu imate priliku pratiti njihove zle namjere. Uz prepreke neprijatelja, planovi zaokreću u drugom smjeru. Hoće li bajka života u novom gradu prerasti u noćnu moru? Ili će se izboriti za svoje mjesto pod užarenim suncem? Otkrijte uskoro na malim ekranima. Čim dobijemo pare. Ili nikad. Poštovani gledatelji, to je bio teaser, nadam se da ste uživali dok ste ga gledali, a sad bih prešla još na pitanje koje me interesira. Koji su vam naredni koraci u karijeri i radu na animaciji? Pa osim Zlica, teško je zamisliti rad na zezam se. Pa ne, mislim, obje planiramo nastaviti sa studiranjem nakon ove godine pauze, znači diplomski studij, pa nakon toga Gdje nas putevi odvedu. Da. Gdje vas lice Tako je. Uvijek ima nekakvih projekata sa strane, nekakvih produkcija, nekakvih organizacija, radionica i naravno nekakvih filmova koje još uvijek, ideja za filmove koji nastaju za sad još uvijek u glavi. Pa lijepo. I za kraj htio bih vas pitati koja bi bila vaša poruka mladima? Ili bilo kome ko se žele okušati tako nečem? Pa osim same činjenice da nikad nije uzaludno raditi zlodjela, poruka mladima bi bilo da također nikad nije uzaludno uložiti u projekt do kojeg ti je izuzetno stalo. Pogotovo kad oko sebe imaš nekoga s kim dijeliš bilo kakvu umjetničku viziju na tom području i koliko god da se čini teško, izazovno ili možda čak u smislu to je kao neka moja mala idejica koja nije vrijedna nečeg većeg. Treba se ponekad stvarno naivno na glavu baciti u te stvari i prijavljivati se, probat. Nikad ne znaš gdje će ti putevi odvesti. Mislim da je lekcija da mi, odnosno oni, nikad ne smijemo razmišljati da je nekakav festival ili pitching ili natječaj da je to veće od nas i veće od našeg projekta. Jer u većini slučajeva ništa nas ne košta prijaviti se na nešto osim vremena uloženog u prijavu, što s vremenom postane puno brže nego prvi put. Tako da nije sramotno se prijaviti na nešto i izgubiti na natječaju, jer to nekad može dovesti do toga da ili upoznaju nekoga ili stvore nekakve
konekcije za rad ili mislim da im prođe naravno na natječaju ili na pitchingu, tako da uvijek je korisno i uvijek je dobra praksa se prijavljivati i truditi se i ciljati većemu od onoga što mislimo da zaslužujemo. Jer zapravo da, nikad ne znamo što se može na kraju krajeva dogoditi, može biti pozitivno, negativno, opet treba biti dosljedan samom sebi, vjerovati u ciljeve. I nikad ne znamo što su drugi ljudi prijavili. Nikad ne znamo što se prijavljuje na te natječaje, tako da naš projekt može biti bolji i može biti gori, jer ovisi o tome što su i drugi ljudi prijavili. Tako sve je to lutrija na kraju dana, tu i faktor sreće isto igra ulogu, ali baš zato treba uvijek probati. Apsolutno. Drage Zlivana iz Losara, hvala vam što ste podijelili ovaj svijet animacije i humora sa nama. Želim vam puno uspjeha i veselim se pratiti vaš rad u budućnosti. A dragi gledatelji, mi idemo na kratki predah.